temu yang wan cekanika kampung go yele emanika jing yo jangai le ne ka vision ko ai ko au o pendep pada ki pajba yang ga joy constituency igi ngai kata ka jing kerchan ko wan na jing chang nga ka vision ki mission kamjo le ka blueprint kawa kamon ukre gini ki sansne yuda wan lada wani ha ka jingja te kun kong hi to ka jingpen kala ya kan ka iba ka team hi yong i hen hi to change we can men iklai wa ye le mr jingmot ka ni ko ngi change we can ka wi to wa i ye yu kala la de kwai ibu aron to iklai uklai to ye we ye kita tak atli jingmot yong ka team ko ngi change we can te haganika jilaluti yang i ada wani hebor tawa ya kejingkrekam yang amelim to duci sen sansnem ni emile ligi i au kejingkrekam yang ada emile ligi i wangi engage empower enrich kemumut wa kejing engage lene wo yukre wo pa to oro sansnem untuk duci production ba untuk yo ki exercise lene engage o agak democratic process to sense nendani nre hagani ke model go eu create to uro sense ne ta hari wan gedul hagani ka konkret kam me yang i propose to pa yang joint constituency to wa idau emi da ke joint constituency development council kini to ka wa kuntup ya kibun kinong krekam nado girang ba chunong hado ki rang baniam hado ki steken thai ki steken ro wat ki kena skul le kamon yu kre langi hago wan rai ya kete kecing kela hagni konsensi yong i kete to ga jing temu yong i ne ba u mla o nto kre o dusemen rei to o chim ya kecing kre lang yong ki u bon walang sagawi le ya gani chongnong rem le hagani knong rem wa hadin collection miklam politics de miklam development nei ti daw MD ke jing fair election mare dep election kre langi chiru agate joy constituency development council tem batai bini ai kate joy constituency development council di kre ga handrai ki kongsan to gani ko yu pa yi hagani de pa yi hagani ka vision document yang i ka emphasis yang i lene ke jing ban khia yang i to human resource to pa yi ya bro kam tam ya gi kendro gi kerot gi ngi kamon open he open kemai open ku pen san gi nado gi kena kendro hado gi skur daw emi gi bo ma gi activities gi wa ule ai ne benta gi bhai miet gi ne bha nga ke jing ang nut yo nga to i hawal thap yi ge bot yo i mto thap yi mta yo ngi ndai ko au kun mo ki to thap yi ge bot yo pi ha ga ni ke sin election ni pot kenmu thap ini beta ga wei ni beta gi kon yong pi kenmu ga ngai ya ko ya jing jia yong uni president yang di Ukraine wa tip mo ga ni jia thmate o Vladimir Zelensky e poruman president ong hambo ye dur yong ga president ga office yong pi ya kite gi minister kite gi secretary yong ong bo de dur gi kon yong pi man gesngi man kre bi pet gi kon yong pi dur yong pi kenmu to kre pini bintang ki ile hagani ke cingkre kang yong i me mut re to ding bintang ka ni ndai u kong san to ni bintang loi jadi da hagani ka kam kini ke cingkre kang yong i to ka cingban khia ha to ya human resource kamun pun kui ya i bhai met yong kinong chong chenong kam tam ki khnro ki khlo yong i te nutolori te Kewituan kecing angnut yang ikan meriyu Europe kecing jia ya ini chat kecing angnut yang ngata apa ladawan ni apa pun mani ka kecuai ke cleanest town apa state yang ni bah ye ni nganut ong ni bah nga engage hagan ke kam na do sedang wa jia kan kecing jia jo hai itu aja ngat em chirup wadi yo ga luti em ga luti
open money untuk dia ke juai dari ke juai konsensi orang bui open money ke model konsensi have we talk cleanliness dan ni ke jing subai ke jing kita dok yuji le te have talk kena kenro kam tam ni kelat yo kam yo jang kan ni yo kena yang i yo pas ba mi alat ki andai nak liang yang i lengba ki scheme ko per tau organize ya gini ki coaching ki banking examination kamu yo to access ki banking examination ki IBPS dan ki BPO dan kamu wa yo ki ble ki bituan wat ki MPSC la kan nim to di wong pulai le MPSC pi te krem ko ulai le MPSC pi le pa si te kena yang itu ate ndai UM ki coaching wat ki MPSC la kamu wa tempi MPSC wat ki DSC la tigini baru ada UM ki coaching tigini ki kena 11 12 one dah tu lah kamu wow train ki geni ki jit kamju la ya kan ibu sikuat mah kenang wow yo ki nang tenye de jing la sto yo ki te bun ha ke jing ang nu dong in kun ha wa ha gani ke dokumen yo i pun san snem myo chong wa ro jisnem do daman engage ba gani ke CDC ka chisin chimna to chong ni ba bun ke activity ko to lagi hawi to wi girang ba chnong tu wi to wa ang nu ha le to wa emi ke capacity building ya girang ba chnong ni ba kamu man ke ni girang ba chnong ju ye chem ki wa ki he sarkar tani ti daw ke ni ke capacity building mut ko wa engage arrange ki meeting ko ye chem girang ba chnong wa ki he sarkar wa ki video yo tip ki yi scheme yi project UM nang waki mana lagi cunong yo tip yu nang pai ba angki begini gini skim buti pula ye yo pula skim nong rap dan ni skim yo bunjet yu i lengba central dan lengba state government emi te kata la kuwi ke capacity building ko da o le te skiat wat ke MG chis pa singi la dengan kam ha o capacity ri ya gi yang ba cunong ni ba kamu man kan ni kan yang ke state government yang ni penclur go wa gi VC sekali aman gi kentai te hegani la kami ke capacity building yang ini VEC kenapa ni bahag roy ke par yang ga chnong nang kondong chong bahag aka chispa si te i da emi ki plan go bon go ukre ni bahag nga wan na ke jing mut ko thme ko kaman wan ra ke te jing kla ha ke jwai konsensi unto ong nga ura andai de jing ikre lai de engage ngi de bahag ye jing mut ko demokrasi itu do pai ba yo pai ba ni kan tayong pai ba te kani ke jing le yang ini model yang ile tau ba upai ba ta bentang neto sedang hada ukut sansne te kani ke dokumen yang ile au chem bi wa hoi bentang kadu yang ini expected outcomes hadin sansne kini to ge outcomes ko yulti phi kini deman chwa ki kita ki den ko le ki yu thao mo ini kita tahu pi janam mana kamu kita ki outcome kita expect pajba yo upajite dan cisin mula dah annual report ko cisin wo kaman krai te kena mo pajba tibu kini to ikam ko kre ka paisa kam ni la kan ba kuwi tuan ko nga hajing mut ya hajing angnut yo nga to kamu yung product yang you wear different hats. You wear many hats. We environmentalist, we non-talk. And I just wear just one hat, and that is honesty, accountability, and transparency. That is the meaning of hat for me. How can you create kami nga wa bila man accountability, transparent. Waro ikam wa ulay.